Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. شر آزادی عراق ل 2003 والایک سیاسی امناهی و سربازی له موالاتی دروست کرد. والایه ریج بو سرهلدانا تیرور خوشگیری با آواکی کناو ولات تیرور و میلیشیا ل عراق هاته کرن. قناخ کانو بنمانا رژیم صدام حسینی دست بکر. عراقی کم گاو بر به دموکراسی هاوید. هریما کردستانی و تاکی سروک مسعود بارزانی جی به شکداری که کارا داوا کرنا عراقان نو دادید. رنگ نیازا بارزانی آوا کرنا عراق که فیدرال بید. که هر تشتی دا لسر بنمای شراکتی بید و دستور تیدا حاکم بید. بارزانی کارش بوی آرمان جی کر جبر که ترساوی هریمازن سرهلدانا شر طایفی و مذهبی بو. پشتی 2003 لدست پیکا دروز بنا پروسه سیاسی عراق ویران بارزانی هوشداری جبن پیکرنا بنماین هفشکیه دان و جبرا دارین بغدای جواکان نف دولتی دیار کره که او یکت عراق برباقارک ندیار و تعریف بد. جه کم حکومتا پشتی صدامی تا سال 2011 و وکیشانا هزین امریکی بعد دهان گروپ و میلیشیا هاتن میدانه کریارین تیروریستی گشنه گوپید که بغداد جه خواهل سر لیستا خرابترین و بترسترین باجار بو جان پاراست. رایه داریم بغدای جیل سر بن پیکرنا دستوریو بناماین شراکت و هف پشکیا سیاسی بردوان بون هاوین سیستم کری ین دست سر کرنه ده راستا پیک حتی سنی دا آگیر شر طایفی هل کر که بدرجای هموان سالان سروک بارزانی هوشداری جد دا. بریانها اول سال 2003 ابو مصعب الزرقاوی گروپا بناوی توحید و جهاد دا مزراند و هرزو بیعت دار خسنا قاعده و ناوری خسنا قاعده جهاد البلاد الرافدین لهاته کرن اوری خسنه دگل حف گروپین جهادی اگرتو هرزو جواتا شورای مجاهدین عراق پیکینا قاعده لعراق لبشکانی سربازی و جماریک لکتیبه و سریعی چکداری و استشهادی و بشی دارایی پیک هاتبون که ارشیان کوکردنوی هاوکاری بو لپازده حزیرانی سالی 2004 لانجامی یکگرتنی چند گروپیکی سنی عراق انجمنی شورای مجاهدین دروست بو بلام هرزو هلوشایوه لپازده چریا پاشین یا 2006 دولت اسلامی لعراق هات را گهاندن ل 2010 ابراهیم عوات البدری ناصیار به ابو بکر البغدادی سروکات یا ریک خستنی ورگرد. داعش هرچنده بوچونکه کوچکریا امریکا و روشاوایه و هنجی دبیجن چکریا ایرانیه لیوکرنگ ودان جبو برهنگار بونا ظلم و استماده صلادارین شیعه مذهب هاتیه هفدم جی داعش خزمتا برجواندین ایران و هف چپرین وی لدوری کر و که هندک بوچونین دی دبیجن اوری خسنا تیروریستی هاته دامزراندن پشتی هندک گروپین تونتراوین عراق و سوریه هف گرتین او هف گرتنا دولت اسلامی لعراق و شامینا پیشو سیکا آخوان ولاتان دا گیر کری فرمانی بغدادی و لجیر دروشمی کتاب یهدی و سیف النصر هندک سربازگا لبیابانکانی پارێزگای ئەنبار مووسڵ بەعاج و تل عەبدە بۆ مەشق پێکردنی چەکداران دروست کران هەندێک بەرپرسیش ماڵی خۆیان بۆ ناو مووسڵ گواستنەوە بەو ڕێگایش بە بەردەوامی چاڵاکیەکان لە ناو مووسڵ ئەنجام دەدران و پشتیان بە چاڵاکیە سەربازیەکان دەبەست جبر کو هریما کردستان به درجه 1005 کیلومتران سنور دگل عراق هیا آژانسا پاراسنا هریما کردستان چاودیری کاهیر جبو روش و لوین تیرورستان دکره به تایبت لپارزگین کرکوک و نینواو دورین کردستانیین در وی اداره هریما کردستان لکانونایی که از سال 2013 و بریاهاتنا داعش به 7 ماهان مسعود بارزانی سروکی هریما کردستان نور المالکی سرکوازیر وی دمی عراق آگهدار کرد که روشا موصل خرابه و ترسکا مازن لسره لی مالکی هوشداری بگرنگی و ورنگرد او خمساریا مالکی جی گمانا را دست کرنا موصل بداعشه زیده تر نیزیکی راستیت کت
داعش هێرشا مەزن لە شەوا نەه لەسەر دەهی خزەیرانە 2014 دەست پێ کرد بۆ یەکەم جار باژارê Mosulê ku duwan mezintirîn bajarê Iraqê ye dê kêmtirî 24 saetan da kontrol kir. Herwesa nêzîkî 70,000 serbazên Iraqî neşiyan rêgiriyê li Daişê bikin ku bi tinê bi kêmtirî 500 teroristên xwe hêriş kiribû. Piştî vê Supa Iraqê beref Herêma Kurdistanê Verravî hêzên pêşmergeyî jî cihên wan girtin û bi dirêjayî 1005 kilometran li hemû deverên Kurdistanê belav bûn û deverên xwe parastin. بورينا دومهان لسر ورودانا مازن ابو بكر بغدادي بجلين رش لسر منبرا مزگفتا مازنا موصل دركفتو دولتا خلافت راگان بغدادي خوشي وك خليفة مسلمانان لسر منبرا مزگفتا مازنا موصل داناس کرن. پاشان هەموو شاری مووسڵ کەوتە دەستی داعش. بەم شێوەیەش قەبارەیەکی زۆری چەک و تەقەمەنی سوپا کەوتە دەستی داعش کە پێک هاتبوون لە چەکی 4 فیرقەی سوپای عێراق. داعش یەکسەر خێزانە کریسیانەکانی ناو مووسڵیان ناچار کرد، یان موسڵمان ببن یانش جزیە بدەن. بەم شێوەیەش بە هەزاران خێزانی کریسیانەکان ئاوارە بوون و ماڵ و ملکی خۆیان بەجێهێشت و بەرەو هەرێمی کوردستان هاتن. بەدەیان شوێنە پیرۆزەکانی ئەوان لە ناو بران و زیانی زۆریش بەر کریسیانەکان کەوت. پاشان دناوا مووسڵێدا دەست بە وێرانکردنê kir 8,000 پرتۆک و دەستنivîsên perdûxaneya Mosul û pertûkên zankoya Mosulê sotin û jina birin. Herwesa hewa berfirha teqandina avahiyên saziyên emnahî li nava Mosulê ji aliyê Daişê ve dest pê kir. Hemû bizavên Daişê jina birina sîmayê bajarê û berzekirina dîrok û şaristaniyeta wê bû. لورا باجارên Nemrûtiyê şûnwarî ji nav biro mozexaneya Mosulê wêran kir. Paşan mezarê Nebî Yûnus û peykerê Ebu Temam teqandin û dehan cihindiyên olî û pîroz be taybet jiyên kiristiyanan jina birin. Herwesa bi sedan kiryarên komkujiyê di jî welatiyên sivîl kirin. پشتی دو مهین مانوان دناوا باجار Mosulê da Daeş li destpêka tebaxa heman salê hêrişî snorên Herêma Kurdistanê kir. Li dûyî tebaxa 2014 dişarekê dijwar da di navbera hêzên pêşmergeyê Kurdistanê û teroristên Daişê da Daişiya serbazgeha Keskê ku dikevîte bakurê Rojavayê Mosulê dagîr biket. Paşî hate nava bajarokê Zimar da û roja dov Daişiya bigeyte Şingalê û wî bajêrê jî dagîr biket. Be vê çendê jî hezaraha malbatên Kurdê nêzdî û musilmanên xelkê Şingal û derdora wê berevçiyayê Şingalê û bajarên cudayên Herêma Kurdistanê hatin û aware bûn yên neşeyên xwe qortal jî bikin ew jî bi hezaraha bûn hatine xîrkirin û di komkujiyên mezin da zelam hatine kuştin û jin û zar û berev deverên destselata xwe revandin û jin û keçên wan jî li bazarên Soqil Sebaya firûştin. نسبتهم من أو كشكة زدي هي مو شرفهم.
devê çendê pêlên awarebûna xelkê şingal û başî ku cihên Daeş geştiye ku piraniya wan êzdî û Kristyan bûn berev parêzgeha Duhokê hatin û di ser qeyrana darayiya herêm keftiye xelkê Duhok û Zaxo û Sêmêl û Akrê û Êsifnê de gel Hewlêr û hemû bajarkên dî dergehên xwe bû wî xelkê lê qewmî vekirin û li nava mal û mizgeft û qutabxane û saziyên hikûmî hewandin û pariyê devê xwe di gel wan da binîvî kir. Dezgehê Xêrxaziyê Barzanî û dezgehê Rewangê Herzû ji bo gihandina harîkariyên bilez di hewara xelkê lê qewmî hatin û tak û Kobanê jî harîkariyên wan gihiştin. نێچیروان بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو توانایەک بۆ پاراستنی خەڵکی لێقەوما و لەسەر ئاستی ناوەخۆ و دەرەوەی هەرێم کاری کرد و ژمارەیەکی زۆری کەمپ و شوێنی حەوانەوە بۆ ئاوارەکان کرانەوە و پێداویستی ژیان بۆ ئاوارەکان دابین کران. هاوکات نووسینگەیەکی تایبەتیش بە کاروباری ڕفێنراوەکان کرایەوە تا ئێستاش زۆرێک لەو کچوژنە ئێزیدی و کریستیانیانەی کە کەوتبوونە ژێردەستی داعش ڕزگاری کردوون. سی تەبەخە 2014 داعشê hêrişî Şingalê kir. 360,000 Kurdên êzdî سی تەبەخە 2014 aware bûn. Aware hatine parêzgehên Duhok, Hewlêr û Slêmaniyê. Pitiriya wan li parêzgeha Duhokê bûn. Di rojên destpêkiyên hêrişê de 1293 êzdiyan jiyana xwe ji dest da. Daişê 6417 êzdî ravandin. Ji wan 3548 kiç û jin bûn, 2869 jî zelam. 3300 revandiyên êzdî ta durustkirina vê dokumentariyê hatîne rizgarkirin. Ji wan 1105 kiç û jin, 337 zelam, 946 zarokên kiç û 867 zarokên kurin. 3117 êzdî di dest Daişê de mayne. Ji wan 1452 kiç û jin, 1665 zelam, 2745 zarokên êzdî bêsemiyan man. Ji wan 1759 bêbab mayne, 407 bêdayek mayne, 359 bêdayek û bab, 220 babên etîman jî di dest Daişê dane. 68 gorên bikom li Şingalê hatîne dîtin. Bi dehan gorên kit hatîne dîtin. 68 mezargehên ola êzdiyan hatîne peqandin. Jmareka diyar ji wan mezaran jî dubare hatiye avakirin. Di vê qonaxê de ji bo parastina asayişa navxweya Herêma Kurdistanê û komkirina zanyariyên hewalgerî li ser plan û arasta alivînên teroristan, civata asayişa Herêma Kurdistanê û Ajansa Parastina Herêmê be taybet kesên Mesrûr Barzanî rolê serekî girav li astê hewalgirî jî harîkariyeka ekcar mezin bi rêya komkirina zanyariyan li ser teroristên Daişê ji bo hêzên pêşmergeyî kiro êminahiya navxweya Kurdistanê jî gerentî kir. Her wesa rolê Ajansa Parastinê û civata asayişê di dûvçûn û rizgarkirina revandiyên dest Daişê da rolê serekî bûye. Li dema keftina Şingalê ku hezaraha kiç û jinên êzdî keftine destê teroristên Daişê, Ajansa Parastina Herêma Kurdistanê Herzû dest bi lêgeriyan û dûvçûna wan keç û jinan kir. Hemû zanyariyên nihênî derbarê wan zanîn û dihanreyên cuda cuda ji bo rizgarkirina wan dîtin û jimareka mezin jî rizgar kirin. Rolê civata asayişê û Ajansa Parastinê her tinê ev nebû, belkû mefrezeyên wan li serê çiyayê Şingalê û hemû deverên bereyên li gel teroristên Daişê hatine danan û bi rêya hemahengî û zanyariyên hewalgirî berdewam hûrkatiyên kombûn û livînên teroristan de dane hevpeymaniya nêvdewletî û hêzên pêşmergeyî û herzû terorist dibûne armanca bombebarana firokêyan û agirê giranê hêzên pêşmergeyî. Li navxweya Herêma Kurdistanê jî ji bo parastina xelkê herêmê Herzû Ajansa Parastina Herêma Kurdistanê
به بلافکرنا پوستر و دروش من دجی تیروره و هاندانا خلکی جبو هاریکاریا دزگین امناهی رابو زانیاری لسر تیرورستان ناو هرمی بزودترین دم بگهین دزگین امناهی جبو هنده که هولاتی ببنه بشکک جپاراسنا باجار و خاکا کردستانه. پشتی رودان شنگاله باب شیخ ازدیان دگل شاندکی بلند جواتا روحانی گشتا دیوانا سروک مسعود بارزانی اوش برقبار کارساتا بسری کچ و جنین ازدیهاتی باب شیخ نشاخورا گرید و بچاوین پری روندگ داخل بارزانی کرد که تولا وان وکد بارزانی جی سوز دا تولا هر کسی لسراخا کردستان بویا قربانی دست داشه بی جداهی وکد جناب باب شیخ گه و جهایت ازدیهات ننک هب 2 روز 3 روز پیچوبیم از چجورا رونکت بابا شیخ بیر ناکم من گویت بابا شیخ دابا تو هفت بو جهایت هم باور بکر دلی من لی هنگو برین دارتر واز هنگو متاثر تر بس از دی بو عدی دم هنگو شرط بیاسرح خول سر دانی من بیت ولی الباتش مرانه بکی چگو کارساتا هندی اف کارساتا بصبر و خوش کبرایت میت ازدیاتی دلیمن بریندار نکرد. داعشه بردوامی بداگیر کرنا دورین دیان کردستانی دا مینا جلولا سعدیه و حویجل روشاوای کرکوکه و جالی تیرورستان و هاتن داگیر کرن داعش لە هێرشکردن بەردەوام بوو توانی ناوچەکانی بەرتڵە و حەمدانیەش کۆنتڕۆڵ بکات و ئەوانیش کەوتنە تەرسی داعش و هەموو هەوڵێکیاندا بەرەو هەولێر بچن هەر بۆیەش مەخمور و گوێڕیشیان کۆنتڕۆل کرد. ویەکێ باراک ئۆباما سەرۆکێوی دەمی ئەمریکا ئینا سەرخەت بە تایبەتی دەما گەفا تیرۆرێن نێزیکی هەولێرا پایتەخت بووی و ئۆبامای ڕاگەهاند ئەو دە پشتەوانیا پێشمەرگەیکەن لە پاراستنا هەولێرێدا. The city of Erbil, where American diplomats and civilians serve at our consulate and American military personnel advise Iraqi forces. To stop the advance on Erbil, I've directed our military to take targeted strikes against ISIL terrorist convoys should they move toward the city. اول انجام به سرپرشتیان مسرور بارزانی شیرتکاری جوات آسای شهر ما کردستانه و به هفکاری هف پیمانیان نیف دولتی دشی داشه لحولی را پایتخ جورک عملیات آنها تدانان کاروی جوری کم کرنا زانیاریان و پاشی پشت راست کرنا وان بو ده دوفده همو زانیاری بریاوی جوری جبو هف پیمانو هزین پیشمرگی دهات نهنارتن جالیکی دیجی و همو لوینن ویر خسنا تیروریستی و به تایبه جل دماهیرشن خواه کجی دهاتنه کرن لپیش وقت پیشمرگه دهات آگه دار کرن و نارتنا وان پیزانینان گیانه پیشمرگه قارمان ده پاراستو اجیه بیجین که آجانسا پاراستنه جی رول سرکی دوی جوره دا هبویا بەڵام هەرزوو هێزەکانی پێشمەرگە چەندین داستانی پێوێنەیان تۆمار کرد و گوێڕ و مەخموریان ڕزگار کرد و مەترسی داعش لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان دوور خرایەوە. لفه قناخه مسعود بارزانی سروکی هرما کردستانه راست راست سرپرشتیا برین شاری دکر پیشمرگی سنگرین خواه بهیز کرن پیش و چون داعش را گرتن اوش بو پیدا کرنا پشتابانی بو پیشمرگی بارزانی دست به بزاوین دیپلماسی کر و هرزو امریکا و پرانیا اولادین اوروپی اینان سرخط کمبونین سروک بارزانی دیگل فرماندارین پیشمرگی لهمو بریان بردوان بون با دانان پلانکا بهیز با بردوامی آرگیری لپیش و چون تیرورستان سروک بارزانی بردوام افشار بشار مان و نمان ناف دکر شار گلک دجوار بو به سرپرشتیا بارزانی دیگل براو کرو پسمام و همو اندامن مالباته گوندک جوان هر پیشمرگه جینا بون لقستا برین شاری کرنو دیگل پیشمرگه بر سنگی هوانترین رخصنا تیرورستی لسر آستی جیهان گرتن
هەر نەوعێکی هەوڵکاریە داعش کردبی چارەنویسەوە دە چارەنویسە داعش برخودانا پێشمەرگەی ji çiyayên Şingalê û Zerdikê dadigehîte Kerkûkê bihêztir kev, ne tiveng bêdeng dibûn, ne jî hêviyên dayikên şehîdan rawestiyan. Bedahan dastanên Mêraniyê yên ku di dîrokê de nahên ji bîr kirin, bi xwîna Egîdan yên ku gotîn yan Kurdistaniyan neman hatine tomar kirin. Di şerê berhengarbûna tîrorêda pêşmergeyên parçeyên diyên Kurdistanê jî rolê serekî hebûye mêna pêşmergeya Roşiya Rojavayê Kurdistanê û pêşmergeya Rojhilata Kurdistanê. Erwesa Mihemmedê Hacî Mehmûd zêdebarî ji destdana kurakê xwe lê rolê mezin di şeran de hebûye û çeperçûl net kirin. Barzanî li dorpişikdariya endamên malbata xwe di şerê dijî tîrorê da dibêjît ew jî kurên Kurdistanê ne û erkê wan ew ew ji pêşmergeyê ezîztirîn in. Barzanî ku hemû deman xwe bi pêşmergeyê Kurdistanê nav diket dibêjît wî peywendiyeka taybet digel pêşmergeyê heye lewra ya rewanî ne pêşmerge li Sengera bîto kurên wî li malê bin. Tîroristên Daişê hemû sinûrên hovatiyê derbas kirin. Demaldûra mirovekî kom dibûno li bin çendîn dirûşmên cudayên tund ew mirove ser dibirên mirov gul lebarand kirin û dîwaran da tavêtin û tracimandin. Hovatiya xwe nîşanî hemû cîhanê da. Li Kurdistanê jî bi şev û rojan dengê ambulansan ji bajaran xilas nebû. Zaroyên pêşmergeyan bi dilên xemgîn cavereyî vegeriyana babên xwe dikirin. Di navda jiyên mîna zaroyên hûcamî hebûn ku qet çaverên nedkirin rojekê babê wan dê vegerêt ku taniha jî awriyên hûcamê Sûrçiyê şehîd di çavên hemû dinyayê de ne û di çerxê bîstoyekê de hemû cîhan şerm jê diket û zomên kamîran li ber perîşan dibin û filçeyên hunermendan jî li ser demê wî dikene girî. Te divê çi dilek hebît? Sêbira bi hevra di êk çeper û di êk demda û di êk cihda bihêne şehîd kirin. Dayikek çawa xwe rabigirêt ku di demekî da termên sê kurê wê li bersîngê wê bihêne rêzkirin. Lê hêşta ew dayik û sedan dayikên dî zêdebarî ji destdana kezebên xwe berhevin hêşta xwîna xwe û zaroyên xwe bo axa welatî birijin. Şehîdbûna sêbira em pêk ve di êk dem û cihda dibît piştî sedan salên dî jî bi efsane bihête dîtin. بەردەوامی هەوڵەکانی بارزانی لەگەڵ کۆمەلگای نێودەوڵەتی بۆ پرسیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و پاراستنی خاچی هەرێم و پێکۆژیان وڵاتانی دنیا هێنایە سەرخەت و بڕیاری پێکهێنانی هاوپەیمانیەتێشی نێودەوڵەتی دژی داعش درا کە زیاتر لە 6 وڵات تێیدا ئەندام بوون. ناوچەیەکی زۆر ڕزگار کرا بە دەستی پێشمەرگەوە. هەر لەسەر ئاستی دەرەوە بەردەوام مەسرور بارزانی داوای هاوکاری بۆ هێزەکانی پێشمەرگە دەکرد و لە گوتارێکیدا لە یەکێتی ئەوروپا مەترسی بەهێزبوونی داعشی خستە ڕوو ڕایگەیاند ئەگەر هاوکاری پێشمەرگە نەکرێت و بەشداری کاراتان لە شەڕی داعشدا نەبێت ناچار دەبن لە بەردەرگای ماڵی خۆتان شەڕی داعش بکەن. and using the Iraqi and the Syrian weapon in their possession. And they outgunned the Peshmergas. They had tanks. هەولێر بۆ پایتەختا ژناوبرنا بترسترین ڕێخستنا تیرۆریستی لە جیهانێ بە سەرپەرشتیا ڕاستەڕاستیا سەرۆک مەسعود بارزانی هەموو هێژ بۆ لاوازکردن و ژناوبرنا داعشی هاتنە بکارینان ڕۆژانەژی مەزنە بەرپرسن وڵاتین هەپەیمانیان نێودەوڵەتی سەردانا هەولێرێ دکرە وڵاتین وەکی ئەمریکا و کەنەدا و ئەلمانیا و ئوسترالیا هەروەسا ئیتالیا و فەرەنسا و چەندین وڵاتین دیژی بەرنامەین مەشقی و هاریکاریان سەربازی ژە بۆ پێشمەرگەی دەست پێکردن.
جواتا آسایش به سرپرشتیان مسرور بارزانی شیرتکار جواتا آسایش هرما کردستانه چندین کریارین جوری جبو رزگار کرنا دیل و خلک سویلین ده دست داعش دا کرن چندین جاران جیشیا بگهنه ده دل دورین داعش دا و به ای جدای اولی و نتوی به صدان کس رزگار کرن. هێزەکانی پێشمەرگە توانیان بەرگریەکی بێوێنە لە دژی تیرۆریستانی داعش تۆمار بکەن. لەبەر شەڕی ڕۆژانەیان لە دژی تیرۆریستان دەنجی ئەمبوڵانسەکان لە ناو شارەکانی کوردستان کپ نەدەبوون. لەسەر ئەم خاکە تەنها پێشمەرگە هەبوو کە بتوانێت ڕێ لە پێشڕەویەکانی داعش بکرێت و هێرشی پێچەوانە بکات. هەروەک بارزانی لە گوتارێکیدا دەڵێت هێزەکانی پێشمەرگە ئەفسانەی داعشیان تێکشکاند. اموالاتین هرمه برگی خوی نتواتی و نشتیمانی رابون پیشمرگین شورشینی لون و گلانه و جماوری سویل وک خوب بخش پیواندی بریزن پیشمرگی کرد بعدهان کور پروران جدر به ولاتی وک خوب بخش شکل دیجی داعشی هلگرتنو هندک شوان گیان خوشی گوری آخا کردستان کرن سازین حکومت هرما کردستان جی رول خوگیرا به تایبت کرتی سخلمی و ریکوپران و باجروانیه به شواروش دگل پیشمرگی ده ارکی دابونو به بردوامی خندک لیبدانو پیشمرگین بریندار چاره سرد کرن لواسعی که زور ناخوش دابون لشاره که سخت دابون لگل تروریستانی داعش لو کاتا دا سردانی هولیدی کرد که امش نشانه دوستایتی مانه و احتمامی آلمانیا به کردستان به هاریکاریا هرشن آسمانین هف پیمانان هزم پیشمرگی دورج حزباتیه و با ارمانجا جنابرنا تیروره و پراسنا آخا کردستان و همو مروفاتیه لجر سرپرشتی از سروک بارزانی بردوامی دا شر دجی تیروره قوناغا دوی شر دست بکر جبو وگراندنا دورین داعش داگیر کرین پیشمرگه حالت برگریه در بازی حالت هرش کرنه با از شانازی همه کردستان اتکم همه کردستان با ما یا پیروزه همه دار و برکی کردستانه به سرپرشتی از سروک مسعود بارزانی نقشه جبو چوانی رزگار کرنا دورین داگیر کری هات دانان دو اپراسیون که برفره دا پیشمرگی بنداوا موصله و دورات تلسقوف یا کریستیانان رزگار کرد پاشی پیشمرگه برف زمار و ربیعو برای خازر و هر وسط چای زرتکی چو همو او دور جهلگرین آلای رش پاقش کرن هزین پیشمرگی به پشبستن بزانیارین آژانسا پاراسنا هرما کردستانه و دزگه اندین امناهی لحرمه دز به اپراسونا وکرنا ریا چای شنگاله کرد پاشان همو دورین باکور شنگاله گناوچه از سنونه و گندوارین ویجی بخوفه دگرن تا سری چای شنگاله رزگار کرن سروک بارزانی لسری چای شنگاله مزگینی از سرکفتنا هزین پیشمرگی گهانده همو جهانه دجمنت بشریته دجمنت مروایتیه دجمنت گل کردستانه بک هات نشکاندن هیچ اگه با کارسات هندی اف کارسات اب صبر و خوشک برایت میت ازدیاتی دلیمن بریندار نکر دگلوی سرکفتنه جی ناوه پیشمرگی لهمو جهان دنگ و داو ایدی پشتوانیان نیف دولتی جبو پیشمرگی زیده درو زیده تر بو در رو رسمین ساروجا کارساتا شنگاله دا به برهبونا کساتین اولین کردین ازدیل دوهو که بارزانی دو پاد کر که شنگال ده ترزگار کرن او طولا که چوشنین کردین ازدی ده دفه کرن هەر لەم کاتانەشدا لە ڕۆژئاوای کوردستان داعش شەڕی خۆی گەیاندە کۆبانێ و توانی زۆربەی ئەو شارە کوردیە کۆنتڕۆڵ بکات ڕەوشی شەربانەکانی کورد زۆر خراپ بوون هەر لەبەر ئەمەش بە بڕیاری بارزانی و ڕازیبوونی ئەمریکا و تورکیا هێزێکی پشتیوانی پێشمەرگە بە چەکی قورسەوە ڕەوانەی ڕۆژئاوای کوردستان کران بۆ ئەوەی هاوکاری شەربانانی کورد بکەن و کۆبانێ لە دەستی داعش ڕزگار بکەن کاروان ترومبلین پیشمرگی هر جو وزارتا پیشمرگی ج پایتخت کردستانه داکو باکور و پاش روشاوای کردستانه دناوا جوش و آهنگین خلق کردستانه دا در باز بو او ایکم جار بو دیدی روکان نویا گله کردا ایزکا کردی سنورین سی ولاتان ببرید
لە 26 چریا پێشنیا 2014 ئێکەم تۆپا پێشمەرگەی دەناوا کۆبانێدا هاتە تەقاندن ئەو پشتەبانیا پێشمەرگەی بەردەوام بۆ تاکو هەموو باژارێ کۆبانێ هاتیە ڕزگارکردن. پاشان لە سێزەی چریا پاشینا 2015 سەرۆک بارزانی فەرمانداری گشتی هێزên پێشمەرگەی لەگەل فەرماندارên سەربازی کۆمبۆ دێدا دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنا ڕزگارکردنا شنگالê hat ragihandin û demekê kêm da bajarê Şingalê vegeriya Baweşa Kurdistanê û rizgar bû bi wêyekê jî 80 sedê axa Şingalê hat rizgarkirin. سپاس بۆ خودێ مەزن، سپاس بۆ پێشمەرگێت قەهرەمان و فەرماندەیت قەهرەمان. و دوێ ڕۆژە دیرۆکیدا داستانێکا مەزن هاتە تومارکردن سەردەستێ وان قەهرەمانە و ez lêre li Şingalê mizgîniya rizgarkirina Şingalê bi gelê Kurdistanê radgeyînim. هەرێمی کوردستان بە درێژایی زیاتر لە 1050 کیلۆمەتر لەگەڵ ڕێکراوی تیرۆریستی داعش سنووری هەبوو. هەوڵەکانی بارزانیش لەگەڵ وڵاتانی کەندا و بەردەوام بوون بۆ ئەوەی پشتیوانی زیاتر بۆ هێزەکانی پێشمەرگە کۆبکاتەوە. هەر لەبەر ئەمەش لە تشرینی یەکەمی ساڵی 2015 بارزانی سەردانی ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی و عەربستانی سعودیای کرد. پاش ئەو سەردانانەش هاوپەیمانیەک لە دژی داعش دروست بوو کە هەریەک لە وڵاتانی ئوردن، بەحرین، سعودیا، ئیمارات و قەتەر تێدا ئەندام بوون. بە وێ گەرماتیا شەڕی و هەبوونا وێ ڕێژا مەزنیا ئەوارەیان دێگەل قەیرانە دارەیە هەرێم تێکەفتی لێ تنێ خەما سەرۆک بارزانی ئەو بوو گوهاریکاریên زێدەتر ji بۆ پێشمەرگەی دابین بکات û ڕەباندiyên دەستداعشê گۆپتریا wan Kurdên êzdî bon rizgar biket. لەو لەگەل سەرپەرشتیا بەرەین شەڕی بارزانی بەردەوامیدا سەردانên خوێن دیبلۆماسی و سەردانا تورکیا و ژمارەکە وڵاتên دیژی کرد. ئەو یەکەم جار بۆ دیروکانیدا تورکیا بە ئالای کوردستانê ve pêşwaziyê li serok barzanî biket. لە 11 شوباتی ساڵی 2016 بارزانی بەرەو وڵاتی ئەڵمانیا بەڕێ کەوت و پاشانیش چاوی بە وەزیری دەرەوەی ئیتالیا کەوت و گفتوگۆی لەسەر شەڕی داعش و چۆنیەتی لە ناوبردنی کرد. پاشان سەردانی وڵاتی فەڕەنسای کرد و فەڕەنساش پشتیوانی بۆ هێزی پێشمەرگە و هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە. بارزانی لە ئەڵمانیا دەنگی پێشمەرگەی گەهاندە civaka nêvdewletî piştî pişikdarî Kongîra Miyon Şenkirê û bo welatên Zilhê Selmandê ku pêşmergeyî bi wî çekê xwe kevin ve yê pêş hemû ciyanê ve şerê tîrorê diket. Bi nêzîkbûna sat sifra destpêkirina operasyona rizgarkirina Mosilê ku bonên Serok Barzanî li gel serkirdeyên cîhanê zêdetir û zêdetir lê hatin. Mîna serkirdeyên Amerîka û Fransa û Almanya û İtalya û welatên endamên hevpeymaniya nêvdewletî û deverê gotobêja serekî ji hemû kombonan çawaniya ji navbirina Daişê û herwesa efkariya di navbera herêm û wan welatan dabû. Ama navçek û teqemeniyeke bi dest pêşmerge ye min pêm waya hiç spayekî tir li dunya neydetwaniya û serkevtinane bi dest bînî bewçekane. Bi nêzîkbûna sat sifra destpêkirina operasyona rizgarkirina Mosilê jî kombonên Barzanî digel serkirdeyên cîhanê zêdetir û zêdetir bûn. Serkirdeyên Amerîka û Fransa û wezîrên derveyên Almanya û Fransa û İtalya rojane gotobêja babetê digel Barzanî dikir. Hemû welatên zilhêzên cîhanê piştebaniya xwe ji bo hemahengiyeka berdewam degel herêma Kurdistanê di ji navbirina Daişê da nîşan da. لە 28 نیسانی ساڵی 2016 جۆ بایدن جێگری سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند. ئەمریکا هەڵوێستی هەرێمی کوردستان لە بەرەو پێشبردنی پرۆسەی سیاسی لە عێراقدا بەرز دەنرخێنێت. ئەمریکا لە وێبوارێ بۆ کۆبەیی هێزên پێشمەرگەی دشیاندانینە مۆسەل دووە مەزنترین باژارە عێراقê بهێت ڕزگارkirin ji ber hindê peywendiyên wê li gel Serok Barzanî berdewam bûn.
جنرال جوزيف دانفور سروکی دست ارکانین هفپشکین امریکا بارزانی آگه دار کرد که واشنطن دیت اپراسیون رزگار کنن موصل دال سر خط بیتو و هر هور کاریا که اپراسیونه ده به هماهنگی لگل پیشمرگی بید. لبیستونه ایلونا 2016 بارزانی و شاندکا بلنتیا کردستان سردانا بغدا پایتخت عراقی کرد. ودگل حیدر عبادی سرک وزیر عراقی و برپرسیم بلندین سربازی کۆمبۆ. لە 15 تشرینی یەکەم دوو ڕۆژ بەر لە دەستپێکردنی ئۆپەراسیۆنی کۆنتڕۆلکردنەوەی مووسڵ بارزانی پەیامێکی بڵاو کردەوە و داوای لە هێزەکانی پێشمەرگە کرد زۆر وریا بن و خۆیان بپارێزن. هاوکات داوای لە خەڵکی کوردستان کرد لەسەر پشتیوانیکردنی هێزەکانی پێشمەرگە بەردەوام بن و تێکشکاندنی داعش و ڕزگارکردنی مووسڵی بە گرنگ بۆ هەرێمی کوردستان ناوبرد. هەروەها گوتیشی هەماهەنگی تەواو لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراقدا هەیە. ئاشکراشی کرد هەولێر و بەغدا لەسەر پێکهێنانی کۆمیتەیەکی باڵا ڕێککەوتون بۆ ئەوەی لەسەر ئایندەی مووسڵی دوای داعش ڕێک بکەون. پلانا ڕزگارکردنا مووسڵێ لە ناوبەرا سوپای عێراقی هێزên پێشمەرگە و هەفپەیمانان هات ڕاگەاندن. پێشمەرگە تێدا دەست پێشخەر بۆ لە هەفتەی چریایەکیا 2016 پێشمەرگەی دەست بەهێرشی کرۆ ڕێیا دەربازبوونا سوپای عێراقی بۆ ناوەندا مووسڵێ vekir لەگەل دەستپێکردنا ئۆپەراسیۆنê سەرۆکی هەرێما کوردستانê پەیامێکا ڕاستەی gelê Kurdistanê û hêzên pêşmergeyî kir. Barzanî di wê peyamê da got hêzên pêşmergeyî efsana Daişê şikandiye û naşarê tîrorê di qonaxeka êglaker da derbaz dibêt. Barzanî ji pêşmergê xwast bi êkrêz û êkdeng pişikdarî operasyona Mosilê bibin. Li spêdehiya hefteyê çiriya paşîna 2016 hêzên pêşmergeyî saet 6 spêdê dest bi şikandina satirên tîroristên Daişê kiro ji sê bereyan hêrişa xwe dest pê kir. Pêşmergeyê rêyaçûna nava Mosilê bû Supay Iraqê vekiro her zû hêzên pêşmergeyî ew devera pêhatiya rastbardin ji tîroristên Daişê paqij kir. دوای چەند ڕۆژێک لە کۆنتڕۆلکردنەوەی تەواوی ناوچەی باشیک جارێکی دیکە بارزانی سەردانی بەرەکانی جەنجی کرد و لە پرێس کۆنفرانسێکدا ڕایگەیاند هێزەکانی پێشمەرگە لەو ناوچانەدا ناکشێنەوە کە بە خوێنی خۆیان ڕزگاریان کردوون. بە مەرەما سەردانا یەک ji birên şerî Heyder Ebadî li gel şandeka bilentiya serbazî gêşte Hewlêrê û ji aliyê Serok Barzanî û Nêçîrvan Barzanî ve hat pêşwazî kirin û danûstandin li dûr dawî qonaxên şerê rizgarkirina Mosilê û rewşa meydaniya şerî kirin û her du aliyan parastina sivîlan û awarên Mosilê bekarê destpêkiyê pêşmerge û hêzên Iraqî zanîn. Hêzên pêşmergeyê Kurdistanê bi serpereştiya rasterasiya Serok Barzanî û bi piştavaniya ajansa parastinê û dezgehên dîyenên nahiyê li Herêma Kurdistanê bi dirêja 1005 kilometran snorên Kurdistanê ji tîroristên Daişê paqij kirin û parastin û hemû deverên Kurdistanê rizgar kirin. Herçende pêşmergeyî bersingê rejima bajî girtibû û her du şûreşên îlon û gulanê da hêza xwe nîşanî hemû cîhanê dabû. Lê di şerê dijî Daişê da pêşmerge bû nav û şanazî û sîmbola hêz û aştî û rastî û xoragiriyê. Pêşveçûnên pêşmergeyî bûne girîngtirîn nûçeyê medyayên cîhanê. Navê pêşmergeyî li ser zarokên jin û ji dayîkbûyî hate danan. Wênê pêşmergeyî li ser tablo û stranên hunermendan li ser cilobergên welatiyên sivîliyên cîhanê weke hêmayê serkeftinê hate danan. Rogeşî û moral bilindiya pêşmergeyî bala hemû cîhanê kêşa. Hemû ev serkeftin û dastan pêşmergeyî biçekên sivik û kevin tomar kirin. Lê pişikdariya Serokê Herêma Kurdistanê weke pêşmergeyek li berên şerî nihêniya moral bilindî û pêşveçûn û xoragiriya pêşmergeyî bû. Lewra di çerxê 21 da navê pêşmerge û Barzanî weke parêzvanên cîhanê û cengawerên azadiyê têkelî azayî û qaramanî û mirovdostiyê bûn û derbazî dîroka pirî serwerî bûn. Spas Serok Barzanî, spas pêşmerge.